Githunguri Ward. Arĩmi a kahua kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magĩte na ihinda rĩa kũheana mawoni mao harĩ watho mwerũ wa kahua ũrĩa wendekithirio nĩ ministry ya ũrĩmi na ũkĩneanwo kũrĩ mbunge ya bũrũri nĩguo kũramata ũrĩmi na wendia wa kahua ũrĩa ũthiĩte na mbere ũkĩhwererekagĩra. Hatujui kahua yetu inauzwa pesa ngapi. Huwezi kusema kahua imeuzwa pesa ngapi kwa sababu I have seen in a number of instances. Ni kama nina negotiate na maketa wangu. Ananiambia kahua yako imenunuliwa pesa hii. Namwambia hapana, sitaki hiyo. Ongeza, anaongeza. Sitaki hiyo, anaongeza. Hiyo ananiongezea, huwa anatoa wapi? Kwa hivyo tungeomba kama kuna mahali inatakikana mtu, huyo mtu awe mkulima. Hata kama serikali kuna watu wake itaweka huko, wawe watu 2, 3. Kama bodi iko na watu 9, watu hawa wengine wanachaguliwa na wakulima. Kamĩtĩ ya mbunge yathĩtwo nĩ gatiba gũtabania cikaro cia nyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi bũrũri-inĩ, kuoya mawoni mao na kũmakuruhania riboti-inĩ ya mũthia ĩrĩa ĩgacirĩrwo ĩhĩtũkio kana ĩreganwo nayo nĩ mbunge, ũndũ ũrĩa arĩmi maugĩte nĩ wa bata kuona nĩo mahutĩtio mũno. Sheria yenyewe itakinga na iweze kusawasisha na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kupata pesa mzuri. Arĩmi makinyĩrĩirie kuga mawatho mamwe marĩa marahũthagĩra hau kabere nĩmo marahotometie ũrĩmi wa kahua na makaremwo kũramata kahua gũkũ makĩgathĩrĩria mendekithia maya, oho makiorota ciama na society nĩ kũmahinyĩrĩria. Tunakuomba tu chairman, hawa cooperative officers ndio wanamaliza hata mkitengeneza bill mzuri namna gani, lazima mheshimiwa Kago muangalie kama mambo ya kahawa itatoka kwa Ministry of Cooperatives. Hii madisios wote waondokee kahawa. Mkulima yeye mwenyewe ndiye atakuwa anajichagulia the miller, na tumeweka the capping ya milling charges, na tumesema hakuna miller ambaye atakuwa na charge mkulima more than $40. Tunasema sasa tunataka watu wakuwe held ama mtu afuatwe ule mwenye amechukua pesa na aweze sheria ichukue hatua waweze kufuatwa hata kama ni mpaka manyumbani kwao. Abunge a kamĩtĩ ĩno maugĩte watho ũyũ mwerũ nĩ ũgũteithia na hanene kũriũkia ũrĩmi wa kahua tondũ bodi ĩno njerũ ya kũramata kahua bũrũri-inĩ ĩrĩa yendekithĩtio nĩ watho ũyũ ĩrĩramatagwo nĩ arĩmi kĩũmbe namo marĩhi makĩrĩgĩrĩrwo kũrũmbũiyo. Shinda moja ni ile ya zile pesa wanapata katika kuuza ama wanapouza kahawa yao. Watu wengine wametueleza vizuri, wanapata shilingi 40, shilingi 50, shilingi 60. Hawapati pesa nyingi mara moja kwa mwaka. Na sio kusema kwamba kahawa yetu haiwezi kupata pesa. Inaweza pata pesa nyingi. Tunataka kugawanyisha, hii sheria inagawanyisha. Kama wewe ni mila, hauwezi kuwa wewe ndiye mnunuzi wa kahawa. Haiwezi kuwa wewe ndiye marketer. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.